Evo ja bih vas htio prvo sljedeći pozdraviti, inače uvijek pozdravljam sa jednim našim starijim hrvatskim pozdravom braće i sestre, da je veći skup, rekao bi, hrvatske narode, a ovako ću vam reći, dragi moji prijatelji. Evo, moj brat Marko, kad kažem moj brat Marko, brat mi je po vjeri, tako nas je Mesija učio da smo braća po vjeri, a ne po krvi. I da je dosta vama tu sada rekao, znam da su neke riječi vama možda bile preteške, zato što braćo i sestre mi živimo u preteškoj laži. I kad se kaže istina direktno, bez uvijanja, ona za neke ljude nažalost zvuči preteško, preradikalno. A ponavljam, samo zato što živimo u radikalnoj laži, to već 70 godina. Braći i sestre, u Hrvatskoj vladi je bukvalno teroristi. Teroristi i njihova djeca. To vama svima mora biti jasno. Ubijali su nas 70 godina po diktatu iz Londona. Naravno, mnogi će misliti da je tu Beograd. Da, Beograd je bio taj izvršitelj, ali glavni gazda je u Londonu. U početku je vaš predsjednik Dražen Kalminec spominjao masoneriju. Upravo oni su u službi te masonerije i dan danas. I ta masonerija ne vlada u Hrvatskoj sada zadnjih 70 godina. Braćo i sestre, ta masonerija još iz pretpotopnog vremena, o kojem sad vama ne bih htio puno u detalje govoriti, jer bi to trebalo jedno predavanje o toj masoneriji, o kojima se oni skrivaju, za kojih se oni skrivaju, jer to su ta tajna društva, upravo i skrivena društva. I zato je njihovo uzostalo jedan bog Amon koji znači tajna, jer su to tajna društva. A Mesija prije 2000 godina kad je došao tu na zemlju, on ih je raskrinkao. To vam piše u Svetom pismu. Pročitajte to kad ih je on raskrinkao, nazvajući ih, vi graditelji, vi smo znanci, farizeji. On se upravo obračunavao tada sa masonima. Ali to vam ovi lažni svećenici nemaju pojma, niti ne žele to govoriti jer ne znaju ništa. Znači to masonsko društvo ne traje sada od zadnjih 100 ili 200 godina kako neki lažov, jedan lažni krivotvoritelj koji sebe naziva povjesničarom i koji je uhljebljen na Filozofskom fakultetu Jakovina i nedavno na trećem dnevniku Hrvatske televizije govorio da masoni postoje ne znam 100-200 godina. To je laž. Ta laž boli do neba. Sve što je ovdje na zemlji, sve je u službi njih. I oni vladaju preko svojih tajnih društava, a ta tajna društva opet preko svoje tajne policije. Pitam ja vas, kome ta tajna policija odgovara? Jel vama odgovara ta tajna policija? Postoje tajne policije, postoje tajna društva. To su oni ljudi u bijelim rukavicama, kao što je nekad drug Tito tu mahao. To su ta tajna društva. Oni vladaju. I oni su skriveni. Marko i ja znamo dosta od njih. I zato što upravo nas dvojica znamo dosta od njih, zato smo mi zabranjeni. Jer nismo na nikad usicama, niti na koncima, nemamo nikakvog putra i ne mogu nas sa ničim kontrolirati, braće i sestre. Jer živimo u sustavu gdje su svi koji su na vlasti su ucijenjeni ljudi. Onaj koji ne može biti ucijenjen, on nije podoban. Nemojte dozvoliti na bilo koji način da vas neko s nečim može ucijenjivati. Zato živimo u istini. Jer kad živimo u istini, onda nas se s ničim ne može ucijenjivati, braće i sestre. I zato istina, neka vašoj stranci, našoj koaliciji, bude jedino mjerilo, jedini pravac naše političke borbe. Jer istina je najjača i nema te laži koja se može istini suprotstaviti. Ona nestaje. Ona biva ništavna. I upravo zato što Marko i ja uvijek s istinom izlazimo van. Naravno, ponavljam, kao što sam i započeo ovaj govor, pošto živimo u radikalnoj laži, ta istina zvuči šokantno. Jer ovo što ja sada vama govorim, to nećete čuti niti na televiziji, niti čitati u novinama, jer naravno UDBA i njihovi agenti, koji se zovu urednici, kompletni medijski hrvatski prostor drže 70 godina. I mi očekujemo sada neke mrvice od tih agentata da će nama dati nekih 2 minute ili minutu nama nekog prostora u tim emisijama, elektronskim ili ne znam tiskovnim medijama. To su mrvice. Mi moramo razvijati kod naših braća i sestre svijest da Hrvatska pripada nama. Samo nama, ne njima. Ona je naša. 1991.
Znamo tko je bio ispred nas. Jer su oni bili bradati, su imali petokrake, kokarde. Mi smo znali tko je ispred nas. Sada su oni skriveni. Sad su pritajeni. Znači, živimo u vremenu gorem nego 91. braćo i sestre. Puno gore. Tako je, puno gore. Zato što se sada ne čuje zračna opasnost u Zagrebu. Kad je bila prva zračna opasnost, pol Zagreba je pobjeglo. Priznajmo to. A sada zračne opasnosti nema. Ima tu nas pojedinaca koji vidimo i čujemo tu zračnu opasnost i opću opasnost. A to je gubitak našeg suvereniteta, braća i sestre. Koji nam se skriva, podmeće, kamuflira sa nekim europskim fondovima, sa nekim bajkama, basnama u Europskoj uniji. Biće nam bolje. Bićemo bez granica. Naša djeca će školovat se vani. Halo. Koje perverzije, nek se ovdje školuju. Ali prije toga moramo izvršiti ilustraciju, moramo znači očistiti to naše hrvatsko sveučilište od svih tih udbaških agenata, od Puhovskoga, preko raznih, Goldsteina, koji to upravo nikad nisu bili niti profesori, nego samo lašci, hijene, sotonisti, koji su trovali našu mladost i sve naše studente koji sada kako uče, da budu budući Jugoslaveni, a ne Hrvati koji nemaju pojma šta znači biti ponosan Hrvat, koji brani svoje dostojanstvo, koji brani dostojanstvo svoga naroda i koji je spreman poginuti za svoju domovinu, kao mi 91. Bravo to, bravo to. Zato, braćo i sestre, molim vas, u svojim obiteljima, među svojim prijateljima, razvijajte tu svijest da hrvatski narod, povijesni narod, koji ima svoju kulturu, tradiciju, koji ima toliko puno jako sposobnih, pametnih ljudi, nažalost, kad izađu van u inozemstvo, tamo su svi, naravno, priznati, tamo su najugledniji, evo malo prije Marko spominjao, eto, čak i Obama ima našeg Hrvata sebi za savjetnika, jeli? Svi znanstvenici u nas su mahom Hrvati. Samo u Hrvatskoj Hrvati ne mogu biti na ključnim pozicijama, nego udbaški, ja ne znam kako da ih nazovem, kameleoni, udbaške strvine, ubojice koji ubijaju hrvatski narod. I genetski su programirani da mrze hrvatski narod, jer i njihovi očevi su mrzili i ubijali hrvatski narod. I po tome prebrojavaju krvna zrnca, jer ako nemaju taj komunističko-udbaški pedigre, Hrvatima su vrata svuda na svim većim našim dužnostima, od državnih, od fakulteta, svuda su nam vrata zatvorena, braćo i sestre. Nas se tlači. Ovo ljudi spominju u Blajburu, ljudi ne znaju šta je bilo 918. Ista stvar je bila i 918. još i gora. Pola Hrvatske su iselili u prekomorske zemlje. Ono što se nije htjelo milom iseliti, to su ubijali, masakrirali, ispraznili Bosnu, ispraznili Bačku, ispraznili Srijem, ispraznili cijelu Hrvatsku, ispraznili, da sad ne nabrajamo od Like nadalje, sve su ispraznili od Hrvata. Hrvatska je postala pustinja, braće i sestre. I 91. su to htjeli isto s nama napraviti. Nastojte vratiti samopouzdanje kod svoje braćo. Ako im vi nećete vratiti samopouzdanje, nema ko drugi, mi smo ovdje jedini. Shvatite, vi u ovoj prostoriji ste jedini. Nema drugi. I nikakve 3-4 opcije šta se priča preko medijima. Ili mi, ili oni. Ili lažnjaci, raznorazni džapićevci i raznorazni ti, Pusićevi i Mesićevi, sotonisti svih boja, to je jedan šljam. Mi smo na drugoj strani i tako se moramo odrediti. Mi